We are elected by the people of Goa to see that we attend to the problems, we attend to the difficulties, and that is the essence of democracy. What is democracy? Democracy, it is a government of the people, by the people, for the people. Now, Speaker sir, this is not one circular, there are two circulars. Circular dated 17th April 2017, and there's another circular dated 8th June 2017. Honorable member. This is a tyranny of the executive powers to deprive the MLAs of their rights and responsibilities. MLAs is not only supposed to take the salaries, not only supposed to take the perks. MLAs are supposed to attend to the problems of the people. Today, there are so many difficulties, so many problems. For example, in Navali constituency, opposite Navali Church, the highway is full of potholes. Honorable member, I cannot call the national highways. According to Rule 72, this says after the question hour, we'll take this for the discussion. Okay, I'll give the Because, ruling. sir, this particular circular is against the provisions of the Constitution. Says Is against the representation 309 is there. of the People's Act. Speaker sir, And it is against our very rights as a member of the House. सभागृहात कामकाज चलोपाक दियात वेळ वाया घालू नका. I to start question number 1. Speaker, sir, 309 वाचात. no, sir, you are a speaker. You are the custodian and protector of the rights of every member of the Legislative Assembly. Same. And here is an attempt to rule. Here is an attempt to take away our rights. 309. Question of only one. It is a question of only one. Speaker, sir, you are a speaker. This This is a place to raise our issues. Of course, I'm not supposed to protect our rights or issues. The CM say, like, he is withdrawing it. Come on. And here is Comment the- us out. Why we have to take it so much into? विरोधी पक्ष नेते तुमका हांवें सांगला तुमका हो रेज करपा खातीर मेळटलो. उबराव रे. उबराव. रवींद्र Calling उबराव. attention तुम्ही दिला पयली. उबराव. गेला. This particular circular is against No, you have to. the mandate of the Constitution of India. तुम्ही दिले कॉलिंग अटेन्शन जे आसा हे फाल्यां ऑलरेडी फाल्यां आसा अकॉर्डिंग टू द रूल 72. I'm acting according to the rule book. Calling attention. No. This is a collective Particular decision taken by circular the is against the People's Representation Act. It is a collective decision taken by the opposition. And There is this no question. particular This is a circular collective against decision. people of Goa. Calling attention maybe No, afterwards. no, not at all. Calling attention maybe afterwards. Calling attention maybe afterwards. Speaker sir, why are you all punishing the people of Goa? We are तुम्ही रूल बुक पहिली फॉलो करा. म्हाका दिसता तुम्ही सगळेजण सिनियर मेंबर्स आसात. we will रूल not बुक allow फॉलो this करा. to take place. There is no question. We are not going to allow this thing unless it is done. विरोधी पक्ष नेते Answer question number 2A. No. Question Sir, we are not going to allow. There is no question. There is no question of having. Please remember, there is. May I be permitted to be asked? में रोल We are not going to allow this assembly until everything is settled. We will not allow. Michael, Sir, 9 पळयात. don't allow. Speaker sir, Michael, don't allow. Speaker sir, maybe I permitted to ask question number 2A. Speaker sir, can I be permitted to ask question number 2A? Play fast as. He's not asking the question, Speaker sir. I want to ask the question, Speaker sir. Not going to Question allow. number unless it is 2A निर्देश काजल. May I be permitted to ask question number 2A? विरोधी पक्ष नेते तुम्ही रोल 309. Reply is as laid on the table of the House. Speaker sir, Akalai Meola as a speaker sir. I want to ask 3 supplementaries on specific subject. Speaker sir, first of all I want to ask Honorable Chief Minister that the requirement of the total beef requirement of the total with the Minister for Animal Husbandry. Speaker sir, तुमका हांवें वेळ दिता म्हणून सांगला. तुम्ही विचारलेले कॉलिंग अटेन्शन आसतले. हांव हाजेर रुलिंग दिता. I've asked the first part is the daily average sale of beef in the state of Goa.
And this is from the official speaker sir. हांव उलयता speaker sir. तूं तांकां कित्याक उत्तर दिता speaker sir? हांव question विचारता म्हाका पळय speaker sir. Maybe I asked 2000 किलो per day लागता अशें म्हाका उत्तर दिला speaker sir. 2000 किलो जे लागता म्हाका दिसता प्रश्नोत्तराचो 5 साला उपरांत दितलो speaker sir. according to rule हांव तुका 72. question विचारता speaker sir. Speaker sir. According to the rule book. 2000 quantity जे मागल्या speaker sir. I want to bring to the notice of the honorable chief According to the minister, who is rule also book. the minister for animal husbandry. No, at all. That in the state of Goa, there are many traders who bring in beef to the GMC. That is the Goa Meat Complex. But out of that, there are two traders. One is the Kurishi traders who brings it from outside Goa directly. Speaker sir, when we have an arbitrator of such good nature in Goa, why are they allowed to bring it directly in frozen content? Why are they not permitted to bring directly and taken in the GMC? Speaker विरोधी sir. पक्ष नेते तुम्ही बसात. कर सर जो प्रश्न विचारला ताका उत्तर हा की जांकां जनावरां हाडपाची आसता मीट कॉम्प्लेक्सान तांच्यांनी जनावरां हाडची तांचे योग्य ते हेल्थ चेक करून प्रश्नोत्तर. स्लॉटरिंग परमिटेड आसा जांकां ते हाडपाचे ना ते He is direct answering हाडूंक for his शकता. question. Speaker sir. Answering for this question. Speaker sir, म्हाका हे विचारलं speaker sir. दुसरे जे आसा सर ते मीट answering inspection his जे question. आन्सर दिला speaker sir. The total meat inspection जे करता तेजे meat inspection sir कोणाक तरी धाडटा आणि करून घेता. The actual doctor does not go to do the meat inspection, and there are possibilities of not getting hygienic meat for the supply for the Goan population. Speaker sir. पण माझ्या honorable chief minister विचारपाक जाय की if this is the state, if a small if it is just a person from the laborer or a pool attendant or sir some veterinary assistant going and inspection the meat and giving them pre-receipted money, it is not correct, speaker sir. I want to bring to the notice of the chief minister that this procedure should not be followed and the procedure should be different. That the veterinary doctor has to go, or this meat bringing directly cold storage from outside the state of Goa should be banned, and they should be allowed because arbitrator has got such a big speaker sir. When MLA जो प्रश्न रेज केला तो नोट केला I will issue direction and work out a mechanism by which inspection is properly carried out. Speaker sir, माझो last supplementary speaker sir. Speaker sir, as pointed out, I would like to know from honorable minister, honorable chief minister, that what is the source of ascertaining that only we require around Again 2,500 requesting you. of meat I'm every again day. requesting you. I am Source giving of the asking ruling how it after is the question possible hours. that it is possible only 2,500 kgs per day. I am We have adjourning what this is the house source for the derived 15 from minutes. स्पीकर सर नॉर्मली हो बिफाचो क्वेश्चन जर हांवें विचारला ते बीजेपीक सद्दां टार्गेट करता आतां हेच आमकां टार्गेट करपाक लागल्या सर स्पीकर सर म्हाका क्वेश्चन विचारू स्पीकर सर आज जेन्ना हांवें एक पॉइंटेड क्वेश्चन विचारला स्पीकर सर की जे गोष्टी आमी जे गोष्ट आमकां सांगता that arbiter is suitable for having multiple slaughters in that particular arbitrator. So why, Speaker sir, it is required to bring from outside in the form of cold storage, Speaker sir. Honorable CMan, ताचे उत्तर दिवचे की the traders, Follow the especially the rules. Qureshi traders, who bring in the meat Follow the from rules. outside Goa in the form of a cold storage. Why it is when we have a Goa meat complex where we can take care of the requirement for the state of Goa. Speaker sir, हेजेर म्हाका honorable minister सांगचे की हेजे फुडें हेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय स्पीकर सर. हो प्रॉब्लेम जो जालो ताचे कारण अशें आहा की फाटल्या दिसांनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आसा अपोजिशन लीडर तुमच्या मेंबरांक सांगात बसून घेयात. इम्पॉर्टंट क्वेश्चनाचेर डिस्कशन चालू आसा, बसून घेयात. म्हाका दिसता बसून घेयात. तांकां ह्या विशयाचेर डिस्कशन करूंक जाय जाल्यार हांव रेडी आसा आनी तांचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाक रेडी आहा. बोवाळ घालीत जाल्यार प्रश्न सुटचो ना.
ही झुंडशाही न्हय, ही लोकशाही, झुंडशाही न्हय. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी म्हणजे स्पीकर सर की जे डिपार्टमेंटान जेन्ना एनिमल हजबंड्री आय हॅव अ रिक्वेस्ट विथ ऑनरेबल सीएम की ह्यो जेन्ना प्रोविजन can be made for arranging doctors to inspect the meat which is brought by them from outside the state of Goa. स्पीकर सर, The reason being very simple. The reason being very simple is because there will be, it is in the interest of the safety of the health of the beef eating population of Goa, that कॉलिंग अटेन्शन no meat असतात नाही. should be procured from other than GMC. Honorable member, just a minute. Opposition leader किती म्हणताले? तुम्ही अजय Just minute. तुमचं leader उलयता. एकच मिनिट. स्पीकर सर, सगळ्यांची तुम्ही भावना लक्षात घ्या. सगळे सभासद एक मतान तुमची विनंती करता की तुम्ही फाल्यां कॉलिंग अटेन्शन तुम्ही घेता म्हणटात त्याच्या पयलीं हांव म्हणटा एडजॉर्नमेंट मोशन जे आमी मूव केला तेजेर तुम्ही उलोवपाक आनी सर्कुलर विड्रॉ करपाक नाल्यार एक हेनी सीएमान सांगचे सर्कुलर आपण विड्रॉ केला म्हणून काम काबार सर्कुलर जर विड्रॉ केले जाल्यार आनी प्रश्न येना. सीएमान जर सांगले सर्कुलर आपण विड्रॉ करता म्हणून जाल्यार आमी सगळे ओगी रावतात. खरेंच ओगी रावतले जाल्यार हांव ताका एक गोश्ट सांगता. क्वेश्चन अवर जातकूच 0 अवराक हो विशय तांच्यांनी रेज करूनी हांव तांकां कितें एश्युरन्स दिवपाचें तें दिता, पण सर्कुलर विड्रॉ करपाची गरज ना. तांकां ज्यो कितें ना सर्कुलर विड्रॉ करपाची गरज ना. तांच्यो अडचणी ज्यो कितें आसा पळय त्यो अडचणी रिजॉल्व करपाक येता. बाकी circular cannot be withdrawn but can be amended to ensure that their problems are resolved. स्पीकर सर हे गेले आमकां अडचणी म्हणजे आमकां कांयच ना. आमकां पब्लिकाचे आमकां पब्लिकाक काम करपाक जाय. आयज तुमका 0 वर मेन्शनाक आताच घ्या म्हणून सांगले स्पीकर. सर्कुलर विड्रॉ करची ना म्हणटा किती उलोवप. तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास चलपाक दियात. 0 वर मेन्शनाक तुमका मुख्यमंत्री हाचेर सिरियस discussion- आशिल्ले जाल्यार 8 सोक सर्कुलर आयला. 8 सोक ताज्या नंतर म्हाका लेटर जे आयला ओपोजिशन लिडराचें तें काल मेळ्ळां. 8 सो पासून 17 सो पर्यंत 17/7 पर्यंत म्हणजे 41 दीस जी गजाल हांकां इतली सिरियस दिसून ना ती आतां अर्द वराक कित्याक सिरियस दिसता इतली. अर्द वरा नंतर हांवें प्रॉमिस केलें की हांव रिप्लाय दिता. सर स्पीकर सर सीएमान सांगले म्हणून सांगता. स्पीकर सर CLPचे डिसिजन आमी सीएमाक कळयला. आमकां हांगा फक्त शो करपाचो गरज ना किंवा आमी उबी रावन मागचे आमकां हें आवाज करपाक नाका आशिल्लो म्हणून म्हणलें तुमी सर्कुलर विड्रॉ पयलीं करा म्हणून. काय टायम आमी पळयला CLP ते 2-4 दीस नासले आवट ऑफ कंट्री आसल्या कारणान तांकां काल मेळ्ळा आसत. पूण हे जर तुम्ही विड्रॉ केले जाल्यार आयज आमकां हें उबी रावन सगळ्यांनी आवाज करपाक नाका पण आसलो. तुमका 0 अवराच्या वेळार तांच्यांनी सांगला की तुम्ही रेज करा, ते सर्कुलर उत्तर विड्रॉ दितले. करना. हे 0 ओवर कांयच इम्पॉर्टन्स ना. तेका तो 0 ओवर बीन काय लागना. तो हुकुमशाही करता सगळी. To place before you the difficulties of the state of Goa. All MLAs and MLAs elect the executive. Now what has happened, this circular for last 50-60 years we have not passed such a circular. Honorable Chief Minister did not make a prestige issue. These are taluka level matters. Can amend the thing. We are not calling the chief engineer here to our house or anywhere. After all, it is the people's demands if there is no water supply or if there is a breakdown in electricity or potholes in the road. But potholes, of course, you can't do anything now because of heavy rains. But there are certain problems which are faced, like buses are not going for the students. All we have to place it. We can't go on troubling the chief minister all the time. हांवें म्हणजे प्रश्न ऑनरेबल सिनियर लिडरान जो रेज केलो तो म्हाका मान्य आहा.
म्हणून हांवें कितें सांगलें की आफ्टर द क्वेश्चन अवर इज ओवर we can have a discussion on this, or tomorrow when the calling attention is being called, we can have discussion on this and find a solution. I am not averse to solving their difficulty. म्हजे कडेन जी कितें तांची हे आयल्या You withdraw this, sir. Yes, sir. Announce now. Speaker, sir. खंयची गजाल जी आसा पळय Sunil विचारणार. ती गोष्ट ताजो सोल्युशन काडपा कडेन लक्ष आसूंक जाय आमचें, आनी फक्त हे विड्रॉ कर किंवा हे कर. म्हाका जर तूं फाल्यां डिस्कशनान तांच्यांनी प्रूव केलें की हे सर्कुलर खरेंच चुकीचें आसा जाल्यार हांव त्या वेळार डिसिजन सांगता कितें तो तांकां आपलो 1 मिनीट पण ताज्या खातीर डिस्कशन जावचें पडटा. ते डिस्कशनाक हांवें तुमकां सांगलें म्हजी तयारी क्वेश्चन अवरा नंतर सुद्दां आसा. हांव जर डिस्कशन करून विशय सॉल्व करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता इतले पेशन्स तांकां आसूंक जाय. आनी ऑनरेबल सिनियर मिनिस्टर हे MLA राणे सारके हांच्यांनी तांकां एडवायस दिवंक जाय की आफ्टर क्वेश्चन अवर द मॅटर कॅन बी डिस्कस. इट इज 20 फक्त अर्ध्या वराची गजाल आसा. म्हाका दिसता अर्ध्या वर जे प्रश्नोत्तराचो तास आसा तो वाया घालोवचो न्ही. अर्ध्या वरा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर डिस्कशनाक रेडी जाल्यात. फुडें तुमी दुसरो अत्यंत सिरियस विशय समोर आसा तो म्हणजे ताणें बिफाचेर प्रश्न विचारलेलो आहा. हांकां बिफाचेर सरकाराची भुमिका कितें ती खबर आसा काय हांव नकळो, पण तांकां ती हाडपाची ना. मागीर डिस्कस करा मरे, तोय विशय तितलोच म्हत्वाचो आहा. लेट दॅट क्वेश्चन बी डिस्कस प्रॉपरली. एट अ टाइम बसून घेयात पयलीं. म्हत्वाचो आहा नाल्यार तो विशय वतलो. तो विशय डिस्कस करा आता आणि 12:30 बसून घेयात. विषय डिस्कस करा. येस, बाकीच्या ऑनरेबल अपोजिशन लिडर बाकीच्यांक पयलीं बसोवपाक लायात. एकट्या एकट्याकूच उलोवन बाकीच्यांक बसूंक लायात प्लीज. अलाव करता तुम्ही अलाव करता उलोवपाक. Many years. We have been part of the government. We have also been in the opposition. सेम I'm तेच just telling you. 12:30 तुका जाय ते सांग ताका उत्तर दिता हांव. आता 12:30 डिस्कशन सांगलें न्ही सीएमान. If the chief minister gives an assurance अर्ध्या वरात that he तुम्ही will discussion consider करा या withdrawing the विषयाचेर. circular, matter comes to an end. Opposition leader. 12:30 डिस्कस करून तुमची डिफिकल्टी सांगा. आय टोल्ड यू. अर्ध्या वरान डिस्कस करा न्ही तुम्ही. अर्ध्या वरान डिस्कस करा. म्हाका दिसता अर्ध्या वरान डिस्कस करप योग्य आसा हेजेर. डिस्कशनांतल्यान विशय सुट्टलो. विषय चर्चेन सोडोवपाचो. डिस्कशन करा न्ही. हाऊस बंद करून करपाचो. No, but all circular काढला. What is the reason? आम्ही कित्याक Honorable. आम्ही कित्याक आसा लोकांचे पैसे हो फक्त हाका प्रॉब्लेम चड जाता. हांव उलोवचो नासलो हेजे वयर. ऑनरेबल मेंबर रवी नायका हो प्रॉब्लेम चड हे आलो. सगळ्यांक लागतो तो. तुका लागना. सगळ्यांक सगळे घराकडे म्हजे आमदारांनी म्हाका लक्षान हाडून दिला म्हणूनच हांव चर्चा म्हणून करपाक तुम्ही तयार आसा. डिस्कशना खातीर तुम्ही रावात न्ही 12:30. आज सांग. सर माझे क्वेश्चन विचारू स्पीकर सर. स्पीकर सर हो इम्पॉर्टंट इश्यू स्पीकर सर. कसला इश्यू घेऊन बसला स्पीकर सर. माझा प्रश्न विचारपा विकास दिन स्पीकर सर बघा कितल्यावर बसला स्पीकर. अर्धर 2:12 झाले स्पीकर सर. 40 मिनिटं अननेसेसरी टाइम खाता स्पीकर सर हाऊसाचो. एका इश्यू किती डिस्कस करपाचे स्पीकर सर. जे इश्यू आसा ते इम्पॉर्टंट इश्यू ते डिस्कस करपाचे स्पीकर सर. कसले इश्यू घेऊन बसला स्पीकर सर. जे आमदाराक काम करपाचे आसा ते आमदार घरान वचून ऑफिसांनी काम करपाची कॅपॅसिटी आसा स्पीकर सर. डिस्कशन्स घेयात. नाका इश्यू करता स्पीकर 15 सर. मिनिटां उरल्या. बस गुड 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 पळय गुड गुड. स्पीकर सर आम्ही आमदार आसा आम्ही ऑफिसान वयता. हे खंयचे राजा दिसता स्पीकर सर. आम्ही वचून आमची कामां करून घेता. आमकां काय प्रॉब्लेम जायना स्पीकर सर. माझो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा स्पीकर सर. मे आय बी परमिटेड टू आस्क क्वेश्चन नंबर 2 अगेन. तू बस बस. स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर. अपोजिशन लीडर ऑनरेबल विरोधी पक्ष नेते एक मिनिट. विरोधी पक्ष नेते म्हाका दिसता फुडली 18 काय 19 मिनटां उरता. माननीय मुख्यमंत्र्यान तुमकां सांगला की हो विशय डिस्कशन घेवया सो दॅट त्यांचो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा ताजेर डिस्कशन करूया. मुख्यमंत्री उलयता तेन्ना डिस्कशनांतल्यान ते सांगतले. स्पीकर सर. स्पीकर सर. स्पीकर सर तो परतूच बदल कोणा नाव स्पीकर सर. स्पीकर सर मे आय बी परमिटेड टू आस्क माय क्वेश्चन स्पीकर सर.
tourism policy. First, Speaker sir, आप बोलो. आता may I be permitted to ask question number 2, Speaker sir. तुम्ही त्या काय मेकळो केला तुमका लागला इंडिव्हिज्युअल तुमका लोकांचे गोंयकाराचे पोर नसला तुमका सिर्फ ऑफिसर important question आहे, Speaker sir. आणि काय नाही Speaker sir, important question आहे, Speaker sir. रस्त्यावर कोण आले May I be permitted to ask question number 2? तुम्ही बसात तुम्ही बसात 8 दिवस स्टडी करता सर. एक पेशंट सुद्धा विचारणार हौजाचो रूल फॉलो करात. इथे घेऊन बसला ऑफिसर तुझ्या घराकडे उभा आहे म्हणून पॉप मारता हा अरे ऑफिसर घराकडे उभा आहे म्हणून पॉप मारता कित्याक ऑफिसर कित्याक तू सांगते ऐकपाक मंत्री महोदय म्हणलो उलयता एक मिनिट. पासून उलोवपा दिना 1 मिनिट हौजाचो रूल फॉलो करात. जे सरळ म्हणणे असा हौजाचे रूल जे असा फॉलो करात कारण अकॉर्डिंग टू 284 ह्या रुला प्रमाणे हांव उलयता असताना तरी सायलन्स बाळगात. भोवमानेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगला तुमका 15 मिनिटांनी फक्त 15 मिनिटाचो वेळ जो असा कळ सोसात कारण बीफ हो विषय बी गोंयकारां खातीर तितकोच महत्वाचो असा. ताजेर डिस्कशन ऑनरेबल मेंबर बाब निलेश काब्राल हांचो प्रश्न असा ताजेर डिस्कशन करात 15 मिनिटांनी. म्हाका दिसता हे तुमच्या विरोधी पक्ष नेत्यांका रिक्वेस्ट करता डिस्कशन जावं नये. स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर Speaker sir, may I be permitted to ask? स्पीकर सर तुम्ही सांगला त्याप्रमाणे आम्ही राहू शकता पण सीएमाने एक एश्युरन्स दिवचे की आता की आपण सर्क्युलर 15 मिनिटां उपरांत डिस्कशन जातलें. 15 मिनिटांची म्हटलं नाही. सर्क्युलर विड्रॉ करतले म्हणून सांगून 15 मिनिटांनी डिस्कशन करून तो कितें करतलो न्ही सीएम. सर्क्युलर त्यांना विड्रॉ करतले म्हणून सांगून न्ही सर्क्युलर विड्रॉ करतानंतर सांगून न्ही बस 15 मिनिटां 15 मिनिटांनी सीएमान सांगला डिस्कशन करता म्हणून न्ही. सीएमाक डिस्कशन करूनय न्ही तुमच्या बरोबर तुमकांय वाव आसा तुम्ही त्यांना उलयात तुमकां उलोवपाक स्कोप आसा 15 मिनिटां उपरांत. तुमकां 15 मिनिटां उपरांत अधिकार आसा उलोवपाक. पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका एकूच पॉइंट करपाचो आसा. इतले सिनियर मेंबर ते सायडीन सगळे आसा आणि they are holding the whole house to ransom on a point on one simple administrative order, one administrative decision about a circular when assurance has been given by the leader of the house that in 15 minutes time he will give the reply to your satisfaction. What else they want? It shows your bankruptcy. You have no issue. You are making issues out of non-issue. This is what you want to do. आणि किती करता तुम्ही? After knowing the rules of the house, leader of the house is saying, after 15 minutes he is solving your problem, addressing the issue, and 15 मिनिटां क्वेश्चनावर गेला किती जाता इतलो इम्पॉर्टंट इश्यू निलेश काब्राल काढता म्हणजे तुमकां घराचे हाऊसाचे काय रिस्पेक्ट ना. इतले सिनियर मेंबर जावन सुद्धा फक्त इश्यू ना म्हणून दाखयता बँक्रप्सी ऑफ द ऑपोजिशन. of ideas. Yes, it shows. This issue shows. This shows that you are bankrupt of ideas. Otherwise, you would have been raising clear issues. There are full details of the house. Stop him. When he was speaking, I didn't stop him. Then let me speak. You listen to me. Yes, sir. I said bankruptcy of ideas. I know you are very rich. I never said you are bankrupt. Give a request, say, give an assurance that I am going to withdraw. If there are any discrepancies which result in differences to the public, we will put some changes. Why can't you say that instead of saying, Chief Minister? No, you are saying I am not going to withdraw. That is an egoistic statement, Chief Minister. You are a statesman. You are the Chief Minister. Make a statement. All of us sit down. Come on, all of us sit down. Babu boy, sir. Come on. जर हांव डिटेल डिस्कशन मागीर करता. एक सरकारान सर्क्युलर काढला ते परफेक्टली विथीन द गव्हर्नमेंट्स ऑथॉरिटी आहा. प्रॉब्लेम तांकां ताज्या पासून काही अडचणी येता. I said very clearly, let them point out in discussion what are the difficulties they face. I assure them that I will find solution within this week itself. There are two ways of finding solution. One, we can hold a meeting
after the house or before the house starts and discuss and resolve the issue. The other one is discuss it in the house. I'll take a noting of their requirement and issue a amended circular. I have no egos. The problem is when the issue should be discussed properly and the solution found or not. Whether it should be म्हणजे खरोच problem हा म्हाका Michael Lobon सांगले. He also faced some problem. I agree. There may be few problems. Some wrong interpretation of the circular might have taken place. We will clarify all those things. But after listening to them, I am ready to do that. Speaker, sir, I just want to make a statement. With all humility, I want to ask the Chief Minister, why can't you for once, being a statesman, say, okay, I'll withdraw it, and why can't you say it? Because this is म्हाका दिसता opposition. मुख्यमंत्र्यान One second. Speaker, sir, 1 second. We are the opposition. एक minute. म्हाका Chief Minister, आवश्यक दिसना. Honorable Chief Minister, let me finish. Core of the circular Let me is finish. correct. They want some exemptions to that circular. That will be worked out and solution is found. म्हाका sir. तांच्यांनी कामां केली पब्लिकाची हाजेर म्हाका दुख्ख Speaker, ना. sir. The problems are different. There was an issue here where a public servant was slapped in the house of a minister also. Speaker, sir, That's why one second. Ulena. Speaker, sir, I want to give us the Honorable Chief Minister with due respect to you. Say that tempo झालेले slapping incident to आमदार मिकी पचेको तुगला हललो त्यांना. हांव नाव घेना कोणाचें. You- He is not supposed to take the name of the Don't take person. name. Okay, I will not take names. I'm sorry if I have taken a name. Let me apologize. That Come on. no, Speaker, that- sir. you withdraw that. Chief Minister, Withdraw it. Chief Minister, Withdraw the name because the person is not Withdraw the here. name. Withdraw the name. I have apologized. There is no question of I have apologized. Speaker, sir, let the Chief Minister be a little more extra generous and say I'm withdrawing it. If there is any problem, I will put I am back. extra generous. I told him I will listen to everything and solve their issue. Speaker, sir, this is not After extra when I generous. say very clearly I Honorable will Chief resolve their Minister, issue. this is not extra There is a generosity, question no. left. This How is I not will extra solve is my generosity. responsibility. This is a slight ego with फक्त generosity. Ego and generosity with म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर 10 मिनिटां उपरांत हाजेर स्पीकर डिस्कशनाक सर घेवया. त्यांना वचपाक जाल्यार वच म्हणून सांग स्पीकर सर माझ्या परत होच विशय डिस्कशनाक घेवया. Yeah, we have got all issues. होच विशय डिस्कशनाक घेवया फक्त 10 मिनिटां उपरांत. मातसो Chief Minister सांग नी. 2 मिनिटां ताका सांग 10 मिनिटां उपरांत सगळ्यांक डिस्कशन करूया. सर मे आय बी परमिटेड Chief Minister, एक मिनिट. make a statement with